Kipak di lato-lato. Tano jemingok nihan piral di ipa-ipa, kipak di mainan lato-lato geralna. Lain ku sanak kaban kituku jamatuha sehingga naturuan semapu macam gaya. Kadu lamon tidengi lain sai gawat lomba hadiah na berici jak duit kambing pura. Sampai luah negeri tugok manca negara permainan sai sinji mingoh luah biasa. Lamun muni berita panjak di ketengisan lain sai jadi bala mulamon jadi korban. Andah nibal setiha kena anggota badan batok kebinasa cedera lamun nihan. Perlu hati-hati di sana aja kejujuk hagan ti awasi dang bela pahamu. Lamun kabar di TV cerita saya teliu sunyin mak haga lagi main laju mak tahu. Hanapai wi cerita kisah lain buhungan keteduh mak kibida kapapak kuti disan. Sedang pai hatta ija kadubla karangan salam akon sunyina dipa juga jenganan. Lambar 10 Januari 2022 Zuhar Halim Putra Barnas mengenai Kidung Sakti Sungguh Barnas Belalau Lampung Barat. Kipak di lato-lato.